Nečisti Trippier preko zida, gol! Gol, Engleska vodi sa 1:0 u 5. minuti, kakav početak lavova. Dobar udarac, 1:0 za Englesku, od 5. minuta Trippier postiže pogodak. I Trippier ide na udarac i Trippier pogađa za 1:0. Vrsaljko u sredinu, evo prilike, gol! Gol, 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 gol! Perišić! 1:1! Vratila se Hrvatska još jednom! Centaršut Vrsaljka, dobar napad, 1:1. 1:1, Perišić postiže pogodak u 68. minutu. Konačno njegov dobar ubačaj i Perišić! Pa konačno! Pa to je nama trebalo! Perišić se vraća u život! Evo sada Perišića, Perišić, opasno je! Stativa i dalje opasno Rebić! Koliko sada sreće za Engleze! Pa da li je moguće? Nisu odlučni Englezi, pa Hrvatska to može da iskoristi. Perišić, dobar dribling, fantastičan potez. Međutim, lopta pogađa okvir gola. 72. minut. Velika šansa za reprezentaciju Hrvatske. Perišić, potegni Ivane! I kakva sreća da to nije ušlo za Engleze! Brzo su odigrali Hrvati, Brozović nije pogodio. Brzo su izveli, odličan napad. Modriću, Brozović! Kako je to bilo blizu! Zaspali su Englezi! Perišić sada prema Mandžukiću, evo prilike, gol! 2:1 vodi Hrvatska, 109. minut, Super Mario! Vodi Hrvatska u 109. minuti! Perišić, ovo je prilika. 2:1 za reprezentaciju Hrvatske, 109. minut. Mandžukić! I Super Mario je zabio i doveo do strana! Čisti Lovren, gotovo je! Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Evo čudotvorca iz Livna koji je odveo reprezentaciju Hrvatske do najvećeg uspjeha u njenoj historiji. Izbacuje, mislim, Lovren, lopta je kod Perišića, kraj utakmice. Reprezentacija Hrvatske je u finalu svjetskog prvenstva i bit će protivnik reprezentaciji Francuske u nedelju u Moskvi. Najveći uspeh hrvatske reprezentacije do sada.